Runmawi TV clear to te chibai vek ole Vanlalchhuangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasain chanchin nang sarzwalte Larsap General VK Singan mipuiten RTI changkai zokan mantheina turin RTI ek chungchang an shat chiana poimo thua soi Tourism Minister Pulal Ninglava Marin Mizorama Khwalzin an pungna sa hle niya soin an mani lodong song turin mizo mipuite in buat say angai dia soi PM Narendra Modi chuan tunhun hi India rama investment thilthar siam le siam hun chabera ne ti Afghan Foreign Minister Amir Khan Mutagi chuan Moscow forama thua soya ram chenom ten anin kara harsan na omte economia mason na ne ti asoya Sheikh Nakara International Support ne aphut bok tuna chanchin kim changzokin Larsap General VK Singan mipuiten RTI changkai zo ka an mantheina turin RTI ek chungchang an shat chiana poimo thua soi hetu hi voina right to information RTI week ATI auditorium man na soin Larsap chuan RTI na tumber chu langtlang le mo phur na lakte ani atia kumsang ni panga achang kumsang ni paruk chawa RTI chantir achang khan mi puite chuan RTI kaltlangin zo na zo thubuai zia le thupoimo tak dil chwa chu an thiam chawati a mi puite chuan RTI ek chungchang le aum zian shat zela poimo tia soi voina RTI week pola hun mana hian Chief Information Commissioner Pujon Neilaya chuan kalkhom te lom na thu soin Pilal Remsangi Fanai Falcon le Puzai Remthanga Luangwal te chuan RTI ek chungchanga Anton Shatian soya Khwalian Larsap General Vijay Kumar Singh chuan thua soizo RTI mangcha loman apebok Mizoram Larsap General VK Singan Nimin Khan Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences RIPANS Graduation and Lab Lighting Ceremony voice somni pangana manpuyin Mizoram University exam sangni somni panga gold medalist and hena medal citation atlan Larsap chuan hlotlin na changjir lai te lompui thu soin graduation day chu thorim na le inpek na lan chhuana ni thu le miteta na rongbol na leina na le mo phur na lan tir turabul chan na ni thu soi ripan sajir lai lut thar te podu sakna hlanin an malam huna an tho tur te chu na satlia ni lo midang ta na mal som na ni tura rongbol na diktak leina na le ngai sakna be chan ani thu soya ripan zirlai te chu healthcare global ambassador an ni thu soi bok Larsap chuan marchak state health sector ti changtlung tura Ayushman Bharat kaltlanga sarkar lai pui malak na po fakin ripansa khumza omna hospital sak chuan Mizoram healthcare ati changlun don ba ka zirlai te chanpui don ti soin hei Prime Minister Mathlir sabka sat sabka vikas sabka viwash sabka prayas atakalan tirna ani thua soi MZU gold medalist Larsap in choi moina ahlan te chu MSc nursing mal somdong kimi B pharmacy mal somsangi M pharma lakparin jing sherpa BMLTia Tenzin Nodron MMLTia Gunlu Gangmei BRITia Tisharing Diki Butiale B Optoma Dolly Devi te anni Tourism Minister Pulal Ninglava Marin Mizorama Khwalzin an pungna sa hle niya soin an mani lodong song turin mizo mipuite inbuat sa yangai ti asoi Hetu hi voina Aitea Klapa Mizoram Travel Fest 2025 Hauhnar soin Tourism Minister chuan kumtam vak lo liam ta changkhan Mizorama khwalzin lut atam hlea abikin kumsang ni somni pali changa kumsang ni somni panga inkara khan India ram chung le pon achanga khwalzin cha chu Mizoram cheng zat vevel antling ne ina soya kumsang ni somni pali changa sang ni somni panga asai ranga rela lu ma in khwalzin noi nga sing ni sangli zasare somriat le pali an oma kumhasa aya punna chunwai thum sanga zaruk somsari ni inza somthum le pakwa point bial panga zetina pungati a Mizoram chuan zoimuang in India khwalzin hipna konga ma son hle ti alan tir ti asoi Minister chuan sai ranga rel aron lu hnuwa khwalzin an pungle zwal ti soin Mizoram mipuite chuan khwalzin te chu engtin nge anlo mi khwalang ti te Mizoram anron to du zelnan engtianga lo in buat sai tur nge ti te chu Mizoram Travel Fest 2025 a hian zirchwa antum don ti asoya mipuite po khwalzin te anron kalnon du nan namdang khwalzin te lo dun son chat angai ti asoya ni Tourism Minister chuan khwalzin ten Mizoram ronto tura anlo in buat sai lok thainan uluk taka tourism calendar mumal tak nei turin ma an lamek ti asoya nakumachang chuan horticulture department nen chang kopin thingtlang khoshang shanga lo nei tu te thlai lo le plug and pay ti buat sai te
Lozo puite chu Mizoram mi puite chau ni Lovin State po na changa khwaljin tetlo ve chak tura buat sai zelan tumatia karle maya champaya nasin kut nei tura po champaya hotel le homestay ba ka tent tetsu a full facto atia Mizoram mi puite chau ni Lovin State pon lam achang poin kaltum anpung zeldon atia November tha Lalthanpuii Music Festival le Red Bull Urban Downhill te po buat sai ala ni don ti soin December tha po Winter Festival ba ka thilian tak thlen thei anin beiseya hetilai hian anla puangzar thelo thung ti asoya hengte hian twal chung mi te a hlokna na sataka thlen don ti asoya ni PWD Minister Vanlalhanan Mizoram martlang dunga khokar kong tetlo in andin munte ayan fia kumin furo ina ti chiat khorulian khonwaya National Highway 02 kong thomchat nakal me ka en fia bok khorulian khonwaya National Highway 02 kong puhi kumin July thale September thak han meter sumnga velazavin munnia lirthekal tlang theilawin abala PWD in temporary ya thomchat na thokmekin lirthepo atlan tlang le theito thule Ministry of Road Transport and Highways sa special repair estimate cheng vaibel chini point paruk panga chu September ni kwasang ni somni panga khan thon thak ani to nia thudon ani PWD Minister hian kumin October ni somni pakhata changa ni somni pathuma sakordaya YMA General Conference nei na tura in buat sai na ni pa fomin le mi puite tan jin veiwa na nuam le himzo ka omtheinan Mizoram marlam tlang dung kong sang te hi sakordai thlengin atoni in sarkar thu chwa chwana tar langa mau char serkhan le baga inkar kong te ba ka Sipir le durtlang inkar kong te po atloni na tarlang PWD Minister hi Engineer in Chief PWD Engineer H Zoram Liana Chief Engineer Planning Engineer C Lalthanpuii Chief Engineer Highways Engineer Robin Lalrinoma Chief Architect Lalthanpuii Superintending Engineer NH Circle 1 Engineer Eddie C Zautan aten anchoy omani Mizoram Sarkar Minister Pahni Nachanpual Siam Remania Minister of State Pubi Lalthanzovan a Department Chan Pahni Debaka Dr. Vanlalchhuangi Information Public Relations Printing and Stationery Department te achang telang Larsab General VK Singh Chuan for Incan Chief Minister Thuron Angin Minister Nachanpual Siam Rema Dr. Vanlalchhuangi School Education Department Higher and Technical Education Department le Information and Communication Technology te changchun zomin Finance Department noi taxation chungcha nga Chief Minister Rapuyanga a Department chanjinga mi Information Public Relations Printing and Stationery Department chu Pubi Lalthanzovan a changve thungdo nani Pubi Lalthanzovan chuan a Department chanmek pani Food Civil Supplies and Consumer Affairs le Land Revenue and Settlement Department te a changzui zel bokang Mizoram Youth Commission MYCIO le India Taiwan Ambassador in Mizoram Chalai te Taiwan an hathok tura an kaltheina tura malak konga tho dun an remti India Taiwan Ambassador Office MYC Chairman Pumal Somzwala Ralte le OSD to CM Pujanathan Lalremroa te Taiwan Ambassador Mumin Chen Hova in Gom Swan India le Taiwan in hathok tur thon chwa konga in rem na an siam India Taiwan Labor Mobility Agreement sangni somni pali nuaya Mizo Chalai somnga chu kumin chungin Taiwan na tirni se antia Mizo Chalai Taiwan na thok tur zon le inrem na zia ba ka chuldang zong chu MYC in a boypui turin thuanda ani Sarkar thu choina tarlan danin Mizoram Sarkar le Chief Minister po in Mizo Chalai te izon na ro man sakngai poi mo in Chief Minister po in Taiwan Ambassador Kalta po alo soi pui to china tunjuma hian OSD to CM Pujanathan Lalremroa tan alo dor to Zuin MYC Chairman Pumal Somzwal Ralte le OSD to CM Pujanathan Lalremroa te chuan Taiwan Ambassador chu an soi puyani ti sarkar thu chwa chuan atar langbok Taiwan na nathok tur hian kumsom paria chunglam mi pale meichia shisel na endik paltlang te ankal theidon ti sarkar thu chwa chuan atar langa an thona tur company in Kalman le Sensau tur chul antum sakdo ni tarlan ani bokani Aizawl Municipal Corporation IMC in Aizawl City Traffic Police teta na alay t-shirt zathum sompanga le lukhum zathum le sompanga chuvoin khan Aizawl City Traffic Police ne an hlan
IMC Conference Hall Lalthanpuii aizawl a thil pek in Hlutea Municipal Commissioner pu Joseph H. Lalramsanga kai shwaya aizawl Mayor pu Lalwin Enga Sailo le Deputy Mayor pu R. Thanglu Raten aizawl Traffic SP pu Ratsanga Ralte le Thopui te kuta thil pek an hlana aizawl Mayor chuan IMC chu khopui sarkar ani angin aizawl khopui in rail ball na konga mo phurna tam tak anei ti soin an hmalak na konga aizawl Traffic Police tenen Hauhnar chatak nena mipui ten an Chanchinthar le hun local zela po Hauhnar chazok an nei zela be sei thua soi Deputy Mayor pu ar Thanglu ra po in ramdanga changpo in aizawl Traffic Discipline chadzia an lo shle nia soin na thok chachunzom zel tur le IMC nen in cheton zel turin Traffic Police te chu atcha ani Traffic SP pu Ratsanga Ralte chuan aizawl City Traffic Police te chu smart fresh le polite taka tura chan an lak thu le mitam taktan Mizoram hmelan na ani awangin chat an lak na sat thua soya an na tho ha na shat pui tu le du sak tu IMC chunga lom thua soi bok thil pek in hlan na huna hian IMC corporator te le officer te ba ka Traffic SP office noya officer le staff te antel ani Kolasi Borsa Purabart Silal mga Yahova Indian Railways lam ayo te chut khoma rail kong laina leivung then failo te le rail kong kama insak na bungrohman bangla omte chu leilung le nung chate ta na ahim lo thei awangin arang thei ang bera sarkarin bolho paina arwa manna pai turin railway lam ayo te ngen anni Kolasi Borsa Hova Railways lam ayo te chukhom chuan van duaina athen to lo na tur le nunat san anom to lo na turin rail kong naya omle chetvel a lo omzia mi puya zirtir na peturin railways le village council te changkopin awareness program hwai hot se antia rail kong in apal tlang ram nei tu ten hena zang na domna lapek fel lo chungchang po soi hovin Borsa chuan railway ho tu te chu zang na domna la chin fel lo zong te arang thei ang bera chingfel turin angen bok he chut khomai hian Kolasi SP pu David H. Lalthangliana Additional DC PB Melsom Tluangi tele SDO Sadar Kolasi ple SDO Bairabi teba ka konpui Khamrang Bairabi Mualkhang le Hortoki Village Council shwai tu tepo antelani Dampabial by-election loom tura Congress Party candidate MPCC Vice President ni Bok Pujon Rotluang Lianan ZPM Sarkarin Thilro Puiti Anla Neilo Nia Soyin Anti Chunchu Chia Antipunga Bu Faiman Antipunga Sahuan en Mantlengin Antipunga Mipui Minsorfu Mekaniati Pujon Rotluang Liana chuan West Pai leng le kon mo yatlo na a he thu hi voin khan soya kan sarkar lai aminga supply minister kani lai khan bu fa hinau pangin thlakhata kejinga chau andong china chuchu kejiria ta kan tipung atia bu faiman chu cabinet meeting a po ti san rot na omchin ma se mi puite tor na tur ani awangin atang tlat chin ni in a soi Congress Party chuan kan ti chu kan ti chin tia soin Pujon Rotluang Liana chuan mi puite hne na rangwa kan semang kan tia kan semmai ani atia tuna chuan rangwa in nei lo anom to lo ni in a soi Congress Party chuan shwai turin tlak dot soi ve ngai lo an nei ni a soin kan ho tu te hi an thutia ma an ding tlat ani atia MNF hi an thutia ma an dingem SCDP noi thum kan semang an ti kha noi thum chu tunge dong kan sha em Pujon Rotluang le na chuan atibok PWD Minister in ZPM candidate an thlantlin lo chuan pukjing le silsuri in karkong lai turpo ngai to anon angai don nia soi chu democracy kal ani thu MPCC Vice President chuan soya he poisa hi Central Sarkar changa sanction local ania an du duin an divert thelo ti in thlantlin ani chuan divert aphaldon lo ni in soi Mizoram to India Rama Malaria Tamna Ber State ni Mekin District Pali Lunglei Longtlai Mamitle Sia Hate chu Malaria Tamna District anni National Vector-Borne Disease Control Program NVB DCP Health and Family Welfare Department in Tarlandanin Mizoram to India Rama Malaria Tamna Ber State ni Meka kumina September thatlengkhan Mizoram malaria veimi sangsari sa thumsom ni pakhat mu chwa to ni in malaria awanga nunat chan mi parukanam to a nikumchung khan Mizoram malaria ve mu chwa singkhat sangruk zaria chumkwale pakwani in nunat chan mi pasari anombok lunglei longtlai mamitle sia district te chu malaria tamna district ani Mekani Health Minister Pilalwin Puin nimina NVB DCP Health and Family Welfare Department board site ni thumo tur malaria chungchang regional review meeting a honna Mizorama district pali te chu category pathum high endemic anlani thule malaria ve tharjinga za somra don chu heng district changa mu chwa ani thua soya inchil shat na chane le inven na apoimo thule malaria tirem tura thathara be achul thua soye Health Minister chuan nikum ain kumina malaria kai le thi puitlem deuma se mun
dang dena khai khin chuan ngai mo tham alani thua soya malaria do konga amatong tur health worker za lak tu mek ani thua soibok. Mizo Cultural Organization MCO General Headquarters in MCO Performing Troupe Member National Youth Aikunata na Thlan Grace Lalthanpuii Hausel nena Lalthanpuii na poisale choimoy na thusiak an hlan. Sarkar Puya Ministry of Youth Affairs and Sports Vikshit Bharat Yuva Program sangni somni panga National Youth Icon Thlan Dula Grace Lalthanpuii Hausel Khatla Aizol chu nizan October ni sari sangni somni panga khan MCO General Headquarters in Ansena ina Lalthanpuii na le choimoy na hun an manga National Youth Icon na MCO Performing Troupe Member Thlan ani chulom anti thule an member chu an chwan thule amo phurnate chhata ka hlen turadu sakna hlan thuan soi India ramin kumsak ni somli pasar Ria Khovela Ram Intodel Berni Atumna Chalaite Ti Harnan Le Matsop Anei Thena Turam Malakna Vikshit Bharat Yuva Connecta Youth Iconatan Nomination Kaltlangin Grace Lalthanpuii Hausel Chuthan Ani TMCO Shwai Tu Tetsuan Ansoya Zirna Le Thiam na Lamte Zirna Baka Hlotlin na Nei Dangte Manga Te Ani Baka Interview Kaltlangathan Ani Thuan Soibok. Longlei District MG and REGS Nwaya Job Card Nunglai Singni Zasom Rukle Patnio Meka Kumin April September Chungin Nisomga Le Pakwa in Lona Siam Toni in Material Component Changa na Tho Sangkhat Zali Somni Le Paruka Oma Thozo To Zaruk Somni Le Pathum Le Tho Lai Zariat Le Pathuma Longlei District Development Coordination and Monitoring Committee Disha and Chairman Lok Sabha MP Purachard Vanlalmawii Yehova Chutkoma Sarkar Puyi Sum Hanga Mason na Thoshang Shangte and Clear Hova Amrut 2.0 Nwaya Cheng Nwai Zakwa Sumkwa Pasari Point Pasari Pariat Senga Greater Longlei Water Supply Scheme Ti Changtlun na Tho Mek Chuza Somriat Le Panga Zo Toni in Cheng Nwai Zasari Sumkwa Panga Point Panhi Pakhat Senga Tlabunga Water Supply Scheme Solar Pumping Ti Changtlun na Tho Mek Po Za Som Sari Zo To Ani Swachh Bharat Mission Gramin Nwaya Cheng Nwai Som Paruk Senga Thaizol Plastic Waste Management Unit Success Ofel Toni in July ni som pasari sang ni som ni panga achang khan man chanani a samakra shiksha Nwaya kumsang ni som ni pangas achanga sang ni som ni paruka Longlei District a Zirlai sang kwa zathum somrat ne na athlonin sikul uniform semani a Zirlai sing khatle som thum ne na athlonin Zirlai bu semni in PM Poshan Nwaya sikul zali som dile pakhata Zirlai sing ni zasari som ni ne na athlonin chuncho pek anibok Longlei District a hian tar chom na lami sangthum zasari le pathum meithai pension lami zathum le pasari vobik pension lami za le pani le National Family Benefit Scheme Chanpui na sumdong tour chungka som thuman oma vobik ti ham chena ata na malak na Longlei District chunga vobik mi zaruk somthum le pathum chu Unique Disability Identity UDID siam sakto anibok Positive Women Network of Mizoram Kaltlanga Hunrei tak HIV/AIDS do konga malak na avanga Women-led Social Innovation Award dong tu Vanlalchhuangi na Mizoram State AIDS Control Society MSEX in Lalthanpuii na anhlan. Vanlalchhuangi choimoy na don Lalthanpuii na hi MSEX Project Director Dr. Jane Rinsang Ralte chuan nimin October ni sari sang ni somni panga khan Vanlalchhuangi na hian hlana MSEX Project Director chuan HIV/AIDS do konga Vanlalchhuangi na tho te chuan omati thu soin a choimoy na don po phulea a hriat thu soin MSEX in Lalthanpuii tak zetti a soibok Women-led Social Innovation Award dong tu Vanlalchhuangi HIV positive ni in PWNM Kaltlangin Hunrei tak chung HIV/AIDS do konga theitop lo chwa to tu le theitop chwa mek zel tu ani September ni somthuma vana pa hola Runmawi original movie Trap Between Realms tlang zer tak chuni jana changkhan Runmawi epa en the pho chwa anita a naktuk zandar sarile achan ve hian champhai veng thang hola show ani don Fabula Films le Paper Doll Production in Buat sai Runmawi original movie Trap Between Realms chu September ni somthum khan vana pa hola premiere alo ni to a rinzola hi modeling le film danga longhu to maila tunami hit chu ama kutchwak liao liao tia soi thei ani awang hian ama ngai sang tu te beng khon a lo zwal hle a premier ani nu page 1 en chak tu anga sot hle ani ha film genre hi dark fantasy action coming of age psychological thriller ania rin fela mi panau pang tin chwa tuma har sana tam tak tok lekha budang lam tak amu chwa nuwa mumang khovela changa tal chwa tuma abeina chanchin ani ha film ti chwa tak hirin zwala direct ni in rin zwala le vane tluanga ten anji ania trailer ti chwa ani mahawa changin chalai tenga event a hlo zwal le a trailer ti chwa ani
nu phei chuan mitam takin tunhaya film ti chwa zinga en chak tu nei ber zinga mi ani aizol chalai sha thlo tak tak tele talen nei cha lain pho chhuak lo ten an theina sang he movie a hian an tar lang ani naktuk zandar sarile chan ve hian champhai veng thlang hola he film hi show ani dona he film bot sai turin zwala chuan champhai mi puite kalcheu turin asomani runmoi epa en2 mi sang khada changin mi paruktan wane na siam ani dona Bank of India account Afria account hon sakna te Jio sim card te H&B water park ka poisa choi lawa tui chen theina te BT hair solution a free hair treatment te hotel platinum restaurant zarkota complimentary meal lunch mo dinner a theina le Remremi tablet don theina te siam ani dona ni Champai naktuk zandar sarile chan vea champai veng thang hola trap between realms show gar nei dona kan kaldona in kalvedonem Mizoram pon lam chanchin ilo ngai thak chun somang Prime Minister Narendra Modi chuan tun hun hi India rama investment thilthar siam le siam hun chabera ni ati New Delhi India Mobile Congress honna inkhoma thu soin he hi India rama investment thilthar siam le siam hun chabera ni ati Modi chuan August ni sompanga khan kumin hi in thak dang lamna lian tak le siam chatna lian tak o aum tur thu alo puang to ti asoi siam chat chak na kan tipung zelani ti in thu chiang zok soilavina soi thama samai khan goods and services tax GST rate chu rationalize ania hewang hian common use items shampoo changa television set thlengin aman tlom zokani India chuan semiconductor mobile le electronics siam na konga hunram changro pui taka pe ani ati tunai hian industry innovator le startup te po in ma anson anga ya ni ati kumsom kal ta chunga digital space sa India in ma sona ro pui tak anei te tar langin India rama wireless data 1GB chu thingpui no khatman ain aman atlom zok ti asoi India rama hian digital connectivity hi achanvo sang le thilman to ani to lo tuna chuan India mi zongzong nuna atel veta ani atia tunlai India ram chu khovela developer population pungchak ber ramani ti asoi bok India chu khovela telecom market lian ber panhina ania 5G market lian ber panhina ania mashwai tu tur manpower mobility le mindset ani ani ti India chuan made in India 4G stack atlang zarta hei hi ramtan chuan hlotlin na lian takani heinen hian India chu khovela ram panga chau he theina neili sa atelta ani ati jum khata 2GB lama har sanatok chin ram hian tunlai hian 5G hi district tina tepo athleng to ani ati Prime Minister Narendra Modi chuan vo in chonu khan Navi Mumbai International Airport chu ahong airport hi Mumbai Pune le Konkan area tetana sumdo na le khwaljin te ati pun thei be se ani Chief Minister Devendra Fadnavis chuan exa posa atopa chuan kan ngak chuak ta ani tia chengvai bel chasing khat sang kwa zaruk somnga senga sakni in airport hi atira chuan kumkhata passenger noi ni vel adong song thei turanga yani jinvei wak te ta na ol samai ba ka Pune industry shang te tan global market direct access ape bokang airport hi Adani Airports Holding Limited noya Mumbai International Airport Limited le CIDCOCT and Industrial Development Corporations of Maharashtra Limited te inkara public-private partnership noy sakani ahon ma hian Adani Group Chairman Gautam Adani chuan he project noy thoho na chatak tak te chu afakhle a Adani Group Director of Airports Jeet Adani le afapano pangber Gautam Adani 10 exa an post changin kutna thok zongzong le thinlungai sak zongzong hena hei hi ithil siamani ti inaziak airport hian Maharashtra chu munsang thara ashwai chhodon ani ti in Union Minister of State for Civil Aviation Muralidhar Mohal chuan exa apos sa asoya he project hian Pune Mumbai le Konkan tan hlokna na sa taka thendona khovel market direct alu theina asyam sakdona ni ati ramchunga greenfield airport project lian ber meter sang thum za saria thui runway nein Mumbai ya Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport nen anthok dundona ni Mumbai Metropolitan Region tana International Airport panhi na hian mipui tamna ati zeomdo na Mumbai chu London Tokyo le New York ang chi multi airport system nei khopui lika akai chhodo na ni Airlines Indigo Akasa Air le Air India Express te chuan thona tho chan an tum thuan puang to a atiolama chuan ramchung khopui shang athun zomdo na ni airport hi du thu sama sakzo ani huna chuan passenger makta duai somkwa vel athleng zodo na kumkhata bungro metric ton makta duai thum point panhi chuanga enkol theido na ni
Nimintlai khan Himachal Pradesh sa leimin na sa takin bas tlan lai anola misong panga anthi. Bas hi Bilaspur District bula tlang ram huna akalmek lain leimin hian anola basa hian passenger somni atanga somni panga vel anoma thizinga hian mi papakwa meichia palile naupang pahni antelti police te chuan an soi naupang hliam pathum chu chanchwa ania twal chung damdoi ina enkol turinda ania hei state thantlin sangber Shukvinder Singh Shuku office atanga thu chwa chuan atarlang venkhan chanchwa na tho chunjom zelania passenger bodang thinia rin zon chwa tumin malak ani ti police te chuan an soi thochani changkhan rat tui asur chana tlang chip chetak tak te chu anget lo hle leimin rap thak tak thlengwang hian president Draupadi Murmu le prime minister Narendra Modi te chuan Lalthanpuii thuan soi kumin ro surna salutuk hian South Asia bial pumpuya tuilian le leimin athlena India Pakistan Bangladesh Bhutan Sri Lanka Afghanistan Maldives le Nepal te po ahwam telani UK Prime Minister Keir Starmer chuan in laitchi na ti ngele in sumdon ton na ti mason tura India ram aron zinawangin sarkarin India tan visa khapna ati zeom pha don lo ti chiang takin a soi India ne na sumdon na le dun phung lama tho ho na chata ka omti apom rolin Starmer chuan visa policy siam chet ai chuan in sumdon ton na ti changtlun le na tho na ti pun na tur kong siam sak chungai poimo alani tur thua soi India rama UK bungrua car le whiskey angchi mantlom zo ka siam atuma chuti rolin India puan le jewelry lak lu na sen sauti niam tum na trade agreement a hian visa chu atel lo ti asoi chiang tun thla trade agreement zia to a hian hun re lo te chunga visa nei India na thok te chu kumthum chung social security pek lo na tur thu pek a omboka mase sarkar chuan immigration policy a hian zau zo ka in thlak danglam na om don lo ti anem nget labor sarkar chuan immigration level ti hniam atum thualan tira tun hnaya settlement status chung changa dan khau tak apuang Starmer chuan visa chu trade deal nen a in zom lo thua soinon le a India na thok emo zirlai emo tan visa kongdang siam bel tumna aom lo thua soi US in H1B visa policy ati danglam dan clearin technology a thiam thil nei chatak tak te hip dan tur zo na changin Starmer chuan khovel puma technology a mithiam chungchuang te chu hipadu thua soya mase India tan big visa route thar siam tumna chu aom lo thua soinon le ani Afghan Foreign Minister Amir Khan mutagi chuan Moscow farama thua soya ram chenom tenen aning kara harsana omte economia mason na an nei te asoya shek na kara international support nei aphut bok Moscow format meeting voice sarina thupoimo tak asoina Afghan Foreign Minister Amir Khan mutagi chuan Afghanistan mason na le harsana shang te clear le na kimchang tak asoya anram ven him na lama mason na economic lama mason na le international support amamo thua soi mutagi hian athu soi honna hian Islamic Emirate din ani nuwa Afghanistan in ven him na lama harsana lian tham anei te chu apom mani Daesh ang pola changa avo anto lain Afghan sarkar chuan heng thil te hi lotling takin ayan kolti asoi war hle Afghanistan hi ramral muang lawa changin ram ngyang het le rin tla ka ain thla ka ni ti in mutaki chuan asoi Afghanistan leilung churam dang beina tura ro man na siam na atana man ani lo thu asoi bela Abik takin Daesh telin firfiak pol te chuan tunai khan an chenom rama training le operational base an siama hei hian ram chenom te nena anin chian chatna harsan na siam na sahle ti avo khan Afghan Foreign Minister in thua soina hian anram economic lama hlotlin na an nei ti atar lang bok Afghanistan GDP hi kumlikal ta chung khan dollar tluk leding on som pali point pali achangin dollar tluk leding on som pasari point pali a kai chawa kumkhata thilthon chwa po dollar makta duai za sari achangin dollar tluk leding on nia akai chawbok ramchunga hian industrial production a pom mason na oma tuna hian factory sang ruk chuang zeta om to ani heng thil thatak tak te hian Afghanistan in sumlama zalen na aduna lantirani ti in mutagi chuan a soya tuna chuan sarkar chuan a budget zongsong churam chunga summu achangin atum vekto ani ati mase foreign minister chuan Afghanistan in harsat na alam chon mek chungchang chu chiang takina soya khovel ramshang te shek na chu hlia Afghan thil nei khoi che theilawa ansiam dollar tluk leding on kwavel swati turinangen heng shek na te hian ramsum le pai din hun na satakin ati kholowa khovel marketa zalen taka enroll theina ati khotlai ni in a soifia bok nimin khan ram engemaza ta gaza a indo na thlengmek chu demin an pungkhom nimina ram engemoza tanor hwai hottu te chu gaza indo na thlengmek chu demin an pungkhoma Israel mi te chuan Hamas beina achanga
kumni tlinshiat rengna an manga hein dona hian mi sangtam takin an nunna an chan pha a Middle East rampuma tharum thona thlenbok Palestinian thloptu mi sangkhat chuangi Indonesia khopui Jakarta US embassy ya kongan zo a Israel in Gaza ablok le karmasa a global sumut flotilla achanga activist te aman chu an soisel free Palestinian dia avin flag an vor chwaka norwai hotte chuan activist te chuan phuta kumni chungzet Gaza Israel sipai te malak na chu an dem thuan soi khovela muslim tamna ram le Israel ne na inzom na mumal nei lo Indonesia thu nei tu te chuan embassy ven himna atan police sangkhat chuang anda ani Japana chuan norwai hotu zatam takba ka Palestinian te po in Tokyo khopui chunga hian Gaza in ka hai ti topa mi man te chuan phu tani hetiang bok hian Osaka le khopui lian danga po norwai hotani London le UK mundanga University azirlai le thoktu zatam takin Gaza in dona ti topan phut na norwai hotna hian antela Britain Prime Minister Keir Starmer chuan October ni saria poi khoina thlen champha pola kong zo chu un British ti in zalona ani thu norwai hotte chu alovo khan to ani rally tel tam tak chuan flag le placard ta Palestinian thlopna thu puyan kengani Palestinian te mi puin an thlopna Turkey chuan Istanbul khopui mingthang tak Galata Tower chu Gaza mishing te din hunga eventurin Palestinian flag rong manga tn ani lai chu mitam takinan ena selfie an labok civil society pol shang te wat se rally a hian mi pui zatam takan tela Palestinian flag an vora Gaza Israel thilti ti top an phut bok hetilai han Turkey thunai tu te chon Istanbul a British artist Robbie Williams a concert nei tur thole ni tlaya nei tur ro man chu an chula he hi ven himna lam hoi wangani khati zong kha Chanchinthar kan puan theide chu ni e